First, our God, hallelujah. Patuloy na lumapit tayo sa Diyos. Kung nais sayang itong araw na ito, hindi tayo makapagtuloy sa Diyos na tunay na dapat lang siyang papurihan. Patuloy natin buksan ang ating mga puso. Huwag tayong mahiya na mag-worship sa Kanya, manalangin sa Kanya. Hallelujah, Spirit of God. Patuloy kami, Lord. Hallelujah. Ipapagbabas sa marapon, Lord. Natunay o Diyos na narapat ka. Ibigyan namin, Lord, na napagpulit ang sapa.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Oh, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Spirit of God, Jesus, hallelujah, tumiutin sa ligid. Dapat ka Lord God, bigyan ka ng puri pagsa. Kung ang mga anghel ng utin sa ligid, kapag puri sa iyo, mga halaman, mga puri utin, mga bata Lord God, puri sa iyo. Ako naman Lord God, iginawa mo Lord God ng pagpapatutin sa ligid. Na hindi kayo Lord God mapagsakop sa iyo, hindi kayo Lord God makapagpili sa iyo, hindi Lord God kayang isimbatan ka Lord. Naway Lord God sa oras ito Lord God, patuloy namin Lord God, lapitan ko o Diyos, upang mabasa Lord God, magkasalamat sa iyo, bigyan ka Lord God na papulit pagsa ka Lord God. Hallelujah, Jesus Christ. Patawarin mo kami Lord, hallelujah. Minsan Lord God, hindi ka namin Lord God pina-acknowledge. Hindi ka namin Lord God pinapansin Lord. Hallelujah Lord, naway Lord God, yung araw na ito Lord, about ang bawat puso na bawat sa amin Lord. Surrender nila Lord God, ang kanilang mga dinadala, ang kanilang mga puso at sipan Lord God, hallelujah. Alam ko Lord God, na ikaw ang Diyos, hallelujah. Na hindi mo Lord God, pagkakaitin mo mga kamay. Para abutin ko mo Lord God, hallelujah, Jesus. Lord God, dinadasal namin, dinalaki Lord God. Dapat ka o Diyos, hallelujah, itaas namin. Dahil napakabuti mo Lord God, hindi ka nagbabago o Diyos sa liwanagan. Sabi niya, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo at o bulang. 19. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasain ninyo ang anim ninyong lupain. 20. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo mamamatay. Ito ang mensahe. Mensahe niya. Amen. 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 Father God, I love you. Father God, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. I love you, I love you, I love you. Right. Okay. 자, today 타이틀, 겸손은 나를 위한 축복입니다. Ang pamagat po natin ngayon, humility is training for me and a shortcut to blessing. 사회사회 하고 Sige po, sundan niyo po ako. Humility is training for me and a shortcut to blessing. 빅보이스 카몬. 자, 손
성경 본문 이사야 1장 18절 20절에 보니까 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 종같이 지름같이 붉을지라도 눈과 같이 양털같이 희게 되리라. 너희가 주위에 순종하면 땅의 아름다운 소사를 먹을 것이요 너희가 거절하면 배반하여 칼에 섬기리라. 여호와의 말씀이다. Ayan, basahin po ulit natin. Isaiah chapter 1 verse 18 to 20. Verse 18, halikayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng iyan o ulam. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatapasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. 자, English. Ayan, basahin ko po sa English. Isaiah chapter 1 verse 18 to 20. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Amen. Your prayer very, your heart graceful. Amen. Your Bible reading very, your heart, grace very very. Amen. Amen. Your language understand no pray, your heart grace very difficult. Amen. 아멘. 올라보세요. 아멘. 오늘은 겸손한 나를 위한 훈련이자 축복의 지름길입니다라는 주제를 근거로 세 가지 예시를 통해 하나님 말씀을 받도록 하겠습니다. Today, based on the theme, humility is training for me and a shortcut to blessing. We will receive God's great grace through 3 examples. So ngayon daw po, base sa tema po ng pag-aaral natin or title, ang magiging madali daw po yung blessing, madali natin makukuha yung blessings kapag pinupuno natin yung heart natin ng may pagpapakumbaba. Pastor, everyday people, teachers, one day to teach very tired. 아멘. first, 하나님께서 하라는 대로 하는 사람이 겸손한 사람이요 지혜로운 사람입니다. Una po, a person who does as God commands is a humble and wise person. 아멘. 자, 본문에 보니까 이스라엘 1장 18절에 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 주홍같이 지름같이 붉을지라도 희어질 것이요 눈과 같이 양털같이 희게 되리라. 오케이, Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. 아멘. 올라보세요. 아멘. 저는 제 인생에서 하나님의 성령을 받은 것이 최고의 축복이라고 생각합니다. I believe that receiving the Holy Spirit of God is the greatest blessing in my life. 아멘. 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 마귀도 제가 기도하면 불안해서 어쩔 줄 몰라 합니다. 왜 그럴까요? Even the devil comes anxious and doesn't know what to do when I pray. Why is that? 마귀가 알아들을 수 없는 기도를 직통대화를 하고 있으니 마귀는 무엇을 방해해야 되는지 몰라 마귀의 나라에서 비상이 걸렸다고 합니다. It is said that because they are having a direct conversation through prayers that the devil cannot understand, the devil does not know what to interfere with, and thus an emergency has been declared in the devil's kingdom. 따라로. Ayan, kapag nag-pray daw po tayo, meron tayong direct communication or direct conversation sa Diyos. So, kapag nag-pray tayo, napapalibutan tayo ng holy fire. And then, kapag meron tayong holy fire, hindi tayo malalapitan ng demons. And kapag ganun yung pamumuhay natin, lagi po tayong nananalangin, lagi tayong nagsasa Diyos, magiging trend yung buhay natin or sa kingdom of God,
darkness or sa hell, yung pangalan natin, target ng mga demons. 아멘. 아멘. now evil country, spiritual evil country, 우리 매일, so 저기 everyday, prayer, spirit dance, spirit dance prayer 매일매일. 자, 저는 하나님의 성령을, 여러분, 하나님께서 부어주시는 성령을 사모하십시오. 그가 겸손한 신자입니다. Everyone, please earnestly desire the Holy Spirit that God pours out. He is a humble believer. 저는 하나님의 성령을 얼마나 사모하는지 모릅니다. I cannot express how much I have longed for God's Holy Spirit. 오늘날 구역 예배에 구역 식구들과 모여 기도하다가 방언을 받았습니다. One day, while praying with my district members during a district worship service, I received the gift of speaking in tongues. 보십시오. 제가 교회 두고 기도원에서 방언을 받은 것도 아니고 구역 예배 때 방언을 받았다는 것은 정말 얼마만큼 방언을 사모했는지 이해가 되지 않습니까? Look at this. I did not receive the gift of tongues at a church or a prayer retreat, but received it during a district worship service. Doesn't that show just how much I truly long for it? 그리고 방언을 받고 교회 가서 수요 기도회 때 다 함께 통성기도 시간에 기도하고 있는데 갑자기 내 등 뒤가 너무 뜨거워 기도를 멈추고 뒤를 돌아보았는데 아무도 없었습니다. Then, after receiving the gift of tongues, I went to church for the Wednesday prayer meeting. While we were all praying together in fervent voice, my back suddenly felt so hot that I stopped praying and turned around, but there was no one there. 저는 그때 성령의 불로 저를 만져주셨다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 기도를 시작하면 제 가슴이 뜨거워졌습니다. At that moment, I realized that He had touched me with the fire of the Holy Spirit. And whenever I began to pray, my heart became incredibly hot. 지금도 그때 하나님과의 영적인 첫사랑의 시간들이 너무나 고맙고 감사해서 어제 밤에는 방언으로 기도하면서 하나님의 은혜가 너무나 커 눈시울이 뜨거워졌습니다. Even now, I am so grateful and thankful for those times in my first spiritual love with God that last night, while praying in tongues, I was moved to tears by the immense grace of God. 목사님 나이가 몇 살인데 기도하다가 감사의 눈물을 흘리겠습니다. Pastor, how old are you that you would shed tears of gratitude while praying? 여러분 건강할 때 하나님께 몸들여 시간 들여 악기라도 배워가면서 봉사하십시오. 건강을 잃은 분들 신방해보면 너무나 안타깝습니다. Everyone, while you are healthy, dedicate your bodies and time to God, serving Him by learning a musical instrument. For instance, it is truly heartbreaking to visit those who have lost their health. 아멘. 올라보세요. 아멘. Today morning, instrument do you looking for? Understand? Now one day, you see, now like this day? No. Now John, Daniel, how many years now train instrument? Many years training. Amen. Amen. Your life one day, successful 해치고 difficult. 아멘. 여러분 건강할 때 열심히 공부해서 돈도 많이 벌고 여러분의 가정을 건강하고 행복하게 아름답게 만들어가게 되시기를 예수의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus that while you are healthy, you study hard to earn a lot of money and build healthy, happy, and beautiful families. You are really no longer not understand prayer no more. Your speaking tongues not understand experience no more. You are going to your home inside. Always worry, very difficult. Why? Holy Spirit not together. Holy Spirit not together. But you are together. Holy Spirit not together. Holy Spirit.
스피릿 인사이드, 모리메리, 시크레스메리, 스트레스메리, 스피릿 인사이드. The family is all do not happy. Sabi po ni Pastor Jong, kung hindi daw po tayo nag-aaral ng Word of God or kung hindi natin kasama palagi yung Banal na Espiritu, sino yung lagi natin kasama? Or kung hindi natin kasama yung Banal na Espiritu, hindi tayo magiging masaya, magiging miserable yung life natin ngayon hanggang sa future natin. Your guitar, one understand. Your music, instrument today. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. Amen. All of you, amen. You are one understand, guitar understand. Your home. Very joyful control. Your brother and sister, together sabay, all of us needing and using. 할렐루야. 아멘. 자, 넘버 2. 하나님의 말씀대로 믿으면 반드시 축복과 구원을 받습니다. Pangalawa po, if you believe according to God's Word, you will surely receive blessings and salvation. 자, 벌써 19. 너희가 주님께 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요. Sa verse 19 po nakalagay, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. 자, background 1, 2, 3, 19. Basahin po natin sa verse 19. Kung susundin ninyo ang ating sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. 저는 가끔 이단 종교를 믿는 사람들이 성경 10도, 10도, 100도, 200도겠다는 이야기를 들을 때가 있습니다. I sometimes hear stories of people who believe in heretical religions claiming to have read the Bible 10, 100, or 200 times. 여러분 지금까지 목사님이 아침 설교를 들으면서 여러분 안식일과 주일을 어떻게 이해하게 되었습니까? Everyone, having listened to your morning sermon so far, how have you come to understand the Sabbath and Sunday? 왜 이스라엘 백성들이 부활보다 안식일에 더 집중하는지 이해하게 되셨습니까? Have you come to understand why the Israelites focused more on the Sabbath than on the resurrection? 제 설교를 잘 듣고 성경 해석이 잘 정리된 사람은 성경 100도, 200도 한 사람들보다 더 성경을 바르게 이해하고 있다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus that you may believe that those who listen carefully to my sermons and have a well-organized understanding of the Bible understand it more correctly than those who have read the Bible 100 or 200 times. 따라요. Ay pinibless daw po tayo ni Pastor Jong sa pangalan ni Jesus na maniwala tayo sa Bible ng tama at hindi katulad ng mga nag-claim na binabasa nila yung Bible ng 100 to 200 times. 오늘과 딕셔너리 나라면서 100, 200, 무슨 일이 아까부터 나다 보면서 아직도 수십 년을 교회를 다니면서 안식일과 주일을 정확하게 이해하지 못하고 신앙생활하는 분들이 얼마나 많이 있습니까? How many people are there who have attended church for decades yet still lead their lives of faith without receiving an accurate interpretation of the Sabbath and Sunday? 안식일을 거룩하게 지키라고 하나님께서 명령을 하셨습니다. God commanded that the Sabbath be kept holy. 그러나 부활을 기념하는 주일 예배에 대해서 기뻐하고 즐거워하는 날입니다. However, Sunday is a day of worship to commemorate the resurrection. It is also a day of rejoicing and gladness. 6월 이스라엘 뮤직비디오 느끼고 와, 얼미씨, 베리푸씨, 조이풀씨, 이스라엘 네이버를 아멘. 여러분이 디모션 디스가 빌리 지저스
Jesus loves me, this I know. For the Bible tell me so. Little ones to him belong. They are. Understand? 올 사바이. 올 사바이. 올 가이던스. 아멘. 송이들, 파워풀 가이던스. 이들, 송 가이던스. 아멘. 하나님께서 내 미국을 통해서 이스라엘 나라를 축복해 주시겠습니까? Why would God bless the nation of Israel through United States? 하나님의 말씀에 토달지 않고 안식일을 순종하니 하나님은 그 순종하는 한두 가지를 보시고 오늘날까지 축복해 주고 있지 않습니까? Because they obeyed the Sabbath without questioning God's word. God saw those one and two instances of obedience and continues to bless them to this day. 오늘보세요. 아멘. 오늘보세요. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 자, 오늘 따라요. Kaya po binibless ng Diyos ang bansang Israel dahil ino-obey nila yung Sabbath day or araw ng pamamahinga na hindi nila question yung salita ng Diyos. At nakita nga po yun ng Diyos kaya continuously i-bless nila yung bansang Israel. 여러분 말씀 그대로 믿고 축복도 받고 구원도 받는 지혜로운 신자가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus that you may have the wisdom to believe the word exactly as it is. Receive blessings and receive salvation. 아멘. 올라오세요. 아멘. 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 Big voice, come on. 아멘. 넘버 3. 목사님의 말씀대로 순종하고 실천하면 목사님의 인도를 받습니다. Pangatlo po, if you obey and practice the pastor's words, you will receive the pastor's guidance. 자, verse 20. 자, 1, 2, 3, go. Ayan, basahin po natin sa verse 20. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. 대부분 아멘. 대부분 사람들은 지식을 습득하고 아는 것으로 끝나버리는 사람들이 많이 있습니다. There are far too many people who acquire knowledge and stop there. 제가 영어를 잘 하시는 분들에게 이 학교를 통째로 드릴 테니까 마음껏 학생하시고 영원한 뜻이 사에게 오십시오 라고 말씀을 드리는데 오시는 분들이 없습니다. I told those who are proficient in English, I will give you this entire school, so expand as much as you want and do your ministry proudly. However, no one is coming. 어떤 분들은 깜짝 놀라더라고요. 본교를 한 푼도 받지 않고 다 드리겠습니다고 하니까. Some people were surprised. I said, I will give you the entire school without accepting a single penny. 저는 누가 나에게 이만한 덩치를 주면 물불을 가리지 않고 해볼 자신이 있습니다. If someone gave me a place this big, I am confident I could do it no matter what. Why? My God, wisdom God. 아멘. Our God, blessings God. 아멘. 아멘. Your pocket money, many, ministry work, probably no. Your ministry work, your life work, nearly prayer together, Holy Spirit together 해주고. 아멘. 자, 따라합니다. Sabi po ni Pastor Jong, kung bibigyan daw po siya ng gantong kalaking place or gantong school, ang tatanggapin niya po yun ng buong buo kasi yung Diyos na sinasamba niya ay Diyos na nagbibigay ng wisdom at nagbibigay ng blessing. 나의 바라가요. 내 시골 교회는 매일 그 얼굴들입니다. 그러나 학교는 다릅니다. 전도할 필요 없습니다. 매년 학생이 나가고 들어옵니다. 이런 한국 모장을 두고 어디 가서 전도하려고 합니까? Why do rural churches always have the same faces every day, but schools are different? 자, 답을 좀 맞추시고. Bakit daw po yung mga rural churches ay merong pagkakapareho or lagi na lang yung kung sino yung nakikita nila, yun na lang lagi yung nakikita nila. Pero sa schools daw po ay
메리양 아멘. very important. Pastor John, Elian, 나고 참소만 티처를 가본 Pastor very happy. 참소만 파운데이션 멤버를. 자, 가정 형편이 어려운 아이들을 먹이고 입히고 가르치는 다 하나님의 자녀들이 될 텐데, 여러분 지금 대학생들 중에 믿음 생활 열심히 하는 대학생들 얼마나 많이 있습니까? 저는 대학생들을 볼 때마다 소망이 넘칩니다. If we fed, clothe, and educate children from unprivileged families, they will all become children of God. How many college students are there right now who are diligently living their lives of faith? Whenever I see college students, I am filled with hope. 대학교 학과는 다르지만 이들이 다 하나님의 종이 된 사람들이라는 것입니다. Although their majors may differ, they are all people who will become servants of God. 아멘. 올려보세요. 아멘. 메리넬, 이 에밀리, 자스민, 하니, 조이메, 나타넬, 다니엘, 장, 노즈널, 디바이, 네니, 친 프린시팔, 연소, 메리, 아프터, 아스톨, 와이프 클라스. 아멘. So you are really spiritual, good training, very important. Your another blessings come on. 아멘. 오비제스 카본, 파스톨 정, 코리아노, 아메리카, 파스톨, 에밀린, 스피리트와, 잉글리시, 컴퓨터 낙타, 날비지, very good, 파스톨, 철치, 빌딩, 서포팅 되고요. 프라블리. 자, 아드민 네임 pronunciation very difficult. Si Ma'am Kat Understand 아드민? pronunciation very difficult. 그래서 pastor 좀 help you. blessings sponsor no problem. Now 가서가 철치 빌딩. pastor 좀 money help you. No. 코리아도 supporting help you. 아멘. Your spiritual really follow me. Your after no problem. Why spiritual training difficult? Music, 오로가, prayer more. How to your church guidance help you, blessing help you, wisdom give you. 언니 난리지? 나 가톨릭 철치 난리지 베리. 뭐야 이슬람 철치 난리지 베리. 무디스 난리지 베리. 크리스천 철치 난리지 베리. 스피킹 dancer not understand. Experience no more. Kingdom of heaven. Experience no more. 아멘. 그래서 매니 철치 나올 부름 스타일 부름. 매니 dirty. Don't inside outside. 스릴 너무. 자, 여러분 지금 제가 예수를 만나보니 예수님께서 왜 이 땅에 소망을 두지 아니하시고 십자가를 지셨는지 이해하게 되셨다는 것입니다. Having met Jesus, I have come to understand why he bore the cross instead of placing his hope in this earth. Nung nakilala po ni Pastor John si Jesus Christ, naintindihan niya bakit siya nagpapako sa krus instead of manatili dito sa mundo. Holy teachers, now today Pastor message will be to 100%
understand? Boy teacher. Understand? Understand? Sino daw po yung mga teacher na naiintindihan po yung message ni Pastor? Pakitaas daw po yung mga kamay. Very, very important. Today your message, your after plan, three blessing, miracle. Very, very important message. 이 시시한 땅의 것들을 가지려고 천국을 보지 못하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? How many people are there who cannot see heaven because they are trying to possess these trivial earthly things? 자, 땅을 놓고. Ilan daw pong mga tao yung hindi makita yung kingdom of heaven or hindi makakapunta sa kingdom of heaven dahil mas pinagtutuunan nilang makuha or ma-achieve yung mga bagay dito sa mundo. So Pastor Joe, I believe my pride. Pastor, you, this mission is good. Okay, coming. I give it to you. You are me. My Pastor Joe, this blessings, not important. Amen. 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 This blessings not important. Heavenly blessings important. Spiritual blessings important. Hallelujah. Amen. Sabi po ni Pastor Jong, kung bibigyan daw po siya or aalukin daw po siya ng mga bagay or mga achievement dito sa mundo, hindi niya daw po yun mas pagtutuunan ng pansin, kundi mas gusto niya yung mga heaven blessings or mga pagpapalang galing sa langit. 오라보세요. 아멘. 아멘. 저는 참소망 미션에서 헌신하고 충성하는 모든 봉사자들은 하나님께서 반드시 축복해 주실 것이라고 의심하지 않습니다. I have no doubt that God will surely bless all the volunteers who are dedicated and faithful at Chamsamang Mission. 아멘. 하나님은 시시한 분이 아닙니다. 제가 여기 돈 들고 와서 여기 이만큼 만들었습니까? 아닙니다. 텐트 치고 했습니다. 내기 교사가 산 증인입니다. God is not a trivial being. Did I come here with money and build this much? No. I started by preaching a tent. Teacher Lenny is a living witness. 아니 마스터 핫스프링 스위밍풀 it's okay. car it's okay. 마스터 everyday going no. 마스터 everyday beach table. very easy. my blood. blood control. beach table fruit very easy. 그래서 how to your life blessings may. How to blessings may. Now you are now study training 참석한 now school coming. How to your blessings may. Pastor looking for in the morning. Pastor looking for Pastor good morning. Good morning difficult. How to other God your blessings help you. Only blessing. Blessing will give service. Action difficult. How to our God your blessing to you. 자, Sabi po ni Pastor John, kumbaga, mag-i-start daw po yung heaven blessing or yung mga spiritual blessing sa mga simple or very, yung manner po natin, yung pagbaw kapag nakita natin si Pastor John, pagbaw kapag nakita natin yung mga teachers, yung mga nakakataas po sa atin, yung paggalang, tapos yung pag-aalaga sa sarili. Kasi hindi daw po natin ma-receive yung mga spiritual blessings kapag nanghina yung katawan natin physically. 네, 하나님은 살아계신 하나님이십니다. There is my God. That is why God is a living God. 누군가가 제가 가르치는 대로 순종하기만 한다면 저는 그 사람이 복을 받도록 끝까지 최선을 다할 것입니다. If someone simply obeys what I teach, I will do my utmost to the very end so that they receive blessings. 그런데 제가 가르치는 대로 순종하지 않으면 어떻게 복을 만들 수 있겠습니까? However, if they do not obey what I teach, how can I create blessings? 다른 Yan. Kung hindi daw po natin ina-obey yung mga tinuturo ni Pastor Joe, paano siya mag-pray or paano siya hingi ng blessings kay God? 제가 만든 작품이 아닌데
제가 만드는 작품은 제 색깔이 있습니다. Although it is not a work I created, the works I make have my own unique color. My color. In the morning. parent. pastor. administrator. and principal. and teacher. looking for. Korean visitor looking for. your beautiful manners. Good morning, sir. Good morning, pastor. Good morning, administrator. Good morning, teacher. Your blessings 마늘. 올라보세요. 아멘. 자, 어디 제가 만든 작품이 아닌데 제가 만드는 작품은 제 색깔이 있습니다. 다른 Yan sabi po dito ni Pastor Jong, kung hindi, katulad po nung sabi niya kanina, kung hindi daw po tayo marunong ng mga simple manner, yung pagbabaw, yung kapag may nakita tayong magulang or mga teachers, pag nakita po natin yung admin, si Pastor Jong, hindi tayo nagbabaw, paano tayo makaka-receive ng blessing? 하나님께서도 성경 말씀을 믿고 따라오는 사람을 축복하시고 구원하시는 것입니다. 하나님께서 하나님의 색깔이 있다는 것입니다. God blesses and saves those who believe in and follow the word of the Bible. This means that God has His own distinct nature. 가하스. 자, 따라오고. Yan daw po yung nature ng Diyos. May sarili siyang unique nature or pag-uugali. 하나님의 말씀을 안 따라오는데 하나님께서 왜 축복과 구원을 허락하시겠습니까? Why would God grant blessings and salvation to those who do not follow His word? 자, 따라오고 만투스리고. Bakit daw po bibigyan ng Diyos ng mga pagpapala at kaligtasan yung mga taong hindi sumusunod sa salita niya? Jesus say Bible so many. Follow me. Sunday follow me. Saturday follow me. They no follow us. How to Jesus your blessings salvation help you? No follow us. Jesus. 야, 너 넘어퍼. 자, 1, 2, 3, 자, 넘어퍼. 탱크맘에 넘어퍼. Ipasahin daw po natin yung 10 Commandments, pang-apat po. 1, 2, 3, go. Remember the Sabbath. Remember worship. Your my training. Every day or every week, remember worship. And now training, Christian education training. Buddhist school, Buddhist training. Catholic school, Catholic training. Islam school, Islam training. Now this is 참소만 크리스찬 school. 참소만 크리스찬 school. No. 아멘. 올라오세요. 아멘. People come on. 아멘. Amen. 자, 지옥은 불순종하는 사람을 위해서 얘기하셨고 천국은 순종하는 사람들을 위해서 얘기하셨습니다. Hell has been prepared for those who disobey, and heaven has been prepared for those who obey. 자, 따로 맞추시고. Ang impyerno daw po ay inihanda sa mga taong hindi marunong sumunod, at yung langit naman po ay nakahanda na sa mga taong marunong sumunod. 올라오세요. 아멘. Your heavenly going happy, hell going happy. heavenly going happy. 올로브가 오비제스 따라왔어요. hell going happy. 올로브가 Sunday 녹화면 노프라블리. 프라티스 노프라블리. Why? hell going to 노프라블리. But your heavenly going happy. Sunday come on. Your really instrument training. Every day be your name. Glory to God. Amen. Your lips, your voice, your heart, your action, all your remember, your idea, all every day. Glory to God. Amen. Now finish. Father God, give me prayer. Father God, how to not give them, not
Tama. Sabi po ni Pastor Joe, kung gusto daw po nating mapunta sa heaven or mapunta sa langit, sundin daw po natin yung yung Ten Commandments, yung pagpunta every Sunday sa church. Kapag gusto naman daw po natin sa impyerno, okay lang naman daw po kung hindi natin sundin yung command ng Diyos. 자, 축복도 겸손한 사람들 위해서 예비하셨고 실패는 교만한 사람들 위해서 예비하셨다고 믿는 여러분 되시기를 예수의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus, that we believe that blessings have been prepared for the humble and a failure for the arrogant. 아멘. 그렇습니다. 아멘. Tayo pong lahat ay tumayo at let us pray. Close your eyes and bow your head. Yes, Lord, hallelujah, God, salamat po Panginoon sa umagang ito, O Diyos, hallelujah, na nakasama ka namin, O Diyos. Maraming salamat po Panginoon sa banal mong Espiritu, Father God, na nagmi-minister, Panginoon, sa mga tao, O Diyos, na naniniwala sa iyo, Panginoon, sa lugar na ito, Father God. Maraming salamat po dahil nakila ka, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy, O Lord,